Kachabezi Robert Mugabe niko mazina ganje Stemeya abambara site kandi turugira mu Christmas kandi twazo umwaka musi cyo kubanza ni batabarasi umwaka mukuru kandi mendeze umwaka musi w'2024 bugabero go busingi ito ngambara site tutushitami turyo mu gukora nikakorenda gano nabantu icyo kubanza okubakorera kandi no kugarika kubashura kumanyo kubarkurara kandi no kugarika kubata mu kitinzi ubwo ngo mu bagwanje gumukire gukora ngo mwirembeze izoberi natunga umucya kushanga ngo ndiyo nikora monitoring narabahirwa rari ya cyarwa Uganda kureba uko abantu bari kandi cyarwa Uganda twashanga abantu baroho of course abashaho baroho konka nasima ubuherezo bari yon bakora twagumiza mutwaza amhado kutuyon tushara right now ogwarwo buyenje Abraham road ahamba muri Mbarara City North bari yon bashara umhando kuruga rwarwaya ukwatira kimwe amuguto rw'ubuyenje kurabira Abraham icyo njija kubanchwe kanisa n'icyo kicyarwimiyaga abantu abo tubagatunga garuguto mbwe n'uruguto turiyo tuta uruguto aho rwabire rutakashikaga umukore of course twabwana ni challenge twashanga bakamabana mataka bamwe baba bariyo ni bagira ngo amataka gabo twagarabiye mu muhanda konka turiyo tugamba nabo kureba ngo umuhanda gwakomezamo tugwabasa kwemerera nabwo icyo nimanya ngo icyo njija koro tuhereze kutongoza umuhanda uri mu Mbarara City South ngageta kabwecere haraza road urwo narwo n'uruguto rwari division nawe yabireri ukugenda kimwe nyuma uko wanoza Karama so ubwo umuhanda nabwo turiyo tukora kandi turiyo tuzakora n'uruguto urwo mu rubiri na n'ubuceka kubwo n'uburyo mwampaho kureba ngo abantu babasa kutunga ubuhereza bungi rwari bintu tuyabantu tutamuna maramu kureba ngo rwabasa kutunga akire karongi hamwe na n'ubundo buto uburabiro ryo n'ubwo turiyo tukora umuhanda kandi awusimate ugwa Bishop Stewart kurga aharunda kugenda kimwe kilometer yemwe konka twinde sentence twa saving eziri kuza kugenda kimwe mpaka tukire ari Bishop Stewart University ikigendeko no kujya mu population ya Bishop Stewart abana babona uko babasa kwika aho barushonera kandi batitekanisiwe kuturuka ubwoko mbiye mahanda inguto nyingi tubiyonza gukora of course konka twine nebindi ebituru kwenda kora njaguma nimbagambira hako bitu tukabagamba mu byaho twine turiyonza kutongoza okombeka ebina bishatu classroom zishatu ahari turiyonza kutongoza ebina bishatu 3 classroom block ahari Katojo primary school kandi Katojo inabana bingi nabwo icyo ntunda twahereze classroom mwe ezarweje rutwazitonguze twazereze nyamtiyobora twombekaho enju y'abashomesa mukaga imiryango mukaga Karama twayombekayo imiryango mukaga ebibyone tubikoze byazaho twakora ishomero rya Rwacishakizi twayombeka ishomero rya Cucamba akugone n'ibintu bikoze rw'ibya ground apa mbone turiyonza kongera ahari yebyo amashomero abo no kombeka za toilets ahubwo ko abana bateba kuzo mu toilets ibi byona nabyo byona turiyo tuzagarwa ukora repairs za street lights a set of cost in a percentage abamwe bari bagera mu street lights zikafa zikagera konkani ngenda kubamanisa one twine challenge street lights ezimwe batteries abari kuziba nitwe n'abana bitu mbuye n'icyo challenge number 1 abari kuziba bari kuba batteries tubari kugahanda n'abana bitu mbone tubanze twayitera mu cyuba icyo tukiyemo konka haturiyo muzakora service twenda gutandukana makazingi hamwe na hano na hito muzakuzera icyo turiyo muzakukora turiyo tuzakora installation ya street lights ezindi twenda kuzitwara kuziha noreba Karama umurimba City South iyi bari kukira kushabira munongo abashobora kuri y'abantu bingi abo bari yo mwirima bwe no kwenda providing security twenda twatere street lights ezo turiyo muzakukora twenda kora street lights ezindi ezabezi offices za kamukuzi aho naho turiyo twenda kwahereza street lights so twine bintu byingi ebitukwenda mutkorera abantu kandi twenda gukora na ukumarira classroom ya Bgashe ya kabiri kureba ngo twabasa kureba uko yakubasa nayo kubaje netindo turiyumza kuzikora twine program ya secondary cities tukabarambiza abajumbu nangwa consultancy aba French bakija bakora ibyo mpo nambwe bakagaragara nabo kuko
design zikashobora so tutegereze okujya kuri urutindo rwa Katete konkana na central government na yeri yo negira ngo iri next financial year kureba ngo yatanga urutindo of course kugira ngo council niye kubasa kutaho sente twine senteza konkata byo turobinga kuri ngo bibyona twabasa kutunga neza urutindo rwa Tasofireji Karwangama izo zona government nezimanya kandi mbije kuba bariyo bahandoringa kureba ngo babona sente uku bakubasa kwakora twine bintu bingi ebitugwasa ebitukwenda kora ebintu arkwija kandi kugira ngo twabasa kugamba twahendera konka nyenda kubamanisa one abantu tweje okusimba ebikozewe tweje okusimba ebikozewe sincere kandi tumanye ngo ebikozewe government ekozwe hatu wasima umuntu umukabura kusima ndijo no bano ukoresha president akozire abebembezi turiyo tukora mukasite leadership turiyo tukora twatanise n'aba divisions wareba division no kwekozira umuhanda gwa cyarwa cyarwa Uganda no reba South Region neza gukora renovation actually neza fencing ishomero ya madarasati kutaho fence so turiyo twatanisa kureba ngo abantu bitu batunga obuhereza oburuwe kandi turiyo twenda kombeka irwaro irya Nyakaje Health Center 3 gukora Health Center 4 sente miliyoni 500 twazitungire hati bariyo bakora designs so ato muntu yemerera kajata abantu bakozire abantu basiba bagwejegire ababagizire no kandi yenda no garuka kumanyisa abantu ngo aba bari kusiba urwara kugenda nibamehera nyoka kachebezi aketa abantu nyawawa no way kachebezi ni nkunda abantu nimbata mu kitinisa kandi mukimanye ngo efumu zituraho ahabo ko umuntu yakugira ngo enyangi igana tizuru gukora rwari enyawawe ibiri nziyomba no butayeta abantu bawe abambara to kubeta no tabeta nyawawe kureka ngenda kubamanisa ngo abanyambarira majority basima ibitukukora nico rukurebere ntumbuke giyona neza konkano shangara mu abantu bake babiri bashatu barutere nduru ushotensi yawo so abanyambarira tabakabaganya wawa abanyambarira nenyangi abarkweteze nduru babiri bashatu no shangara barwanwenda kweyite iki ekindarabese